le suafa manumalo Iesu Keriso le ao le kalesia. E whata alofa ma ofo alofa atuai la tātou polkalame le nei. O le inavi via. Le whafafonga mai mua mai. Pa ia o se o tātou atu nuu I Samoa nei. Ma atu nuu e mamau. O se whaopoponga fo I le nei o le tātou polkalame. Le nei asa pa ia o le atua. Tu fantasia e le e whakasativi. Le wha moe lava ina ia o ngā pespesenga ma vi inga o le atua. O se vai la au e o ngā moa nganga o lana whanau whaatuatua. O wha malo le folau, o tau manuia fe au ma ngā ruenga o tiute mawhai. O le nawa I aso o tua na iatu. Vi ia le alofa ma le anga le lei o le atua. E whata alofa whapitoa atuai mo alo ma whanau uma o se o tātou o atunu. Na o tātou au lia mai le nei aso sa e whapitoa mo I tātou le whanu. Manu ia tele lo on tou aso sa pai pai. O la le whai salama. I lau tusi o salamo e se lau manitu. Lo ua ngā ngai. Ia e wha manu atu I lene. O mea umafoi o I totonu I atea. Ia wha manu I lona suafa pai. Lo ua ngā ngai. Ia e wha manu atu I lene. Au a foi ne ingalo se mea e tasi o ana mea alofa. O le whaamangaloina o a mio le anga uma, o le malie ai lo umanao I mea le uma. O le salamo a tāwita e vi ia ai le alii ona o lo na alofa. E mua lava I lana whaafitai, ma whaamanu I le suafa o leli. O lana whaato I senga I a mio le anga uma lava, ma le malie ai ona manao I mea le uma. O le whaata o tonga fo I lea o tānu sanga le au kerisiano, ua tali tonu ma whaatua tua ma le whaamaoni I le atua. O le tatalo o le whaafitai, whaatou senga, ma moli atu o tātou manao I le atua. Whapea foi Paulo I lana tusi le kālesia I Filipi. Aua nei popole o tou I se mea e tasi. A ia whaa I loa atu o tou manao I mea umalava I le atua I le tatalo. Ma le whaatonga, a toa ma le whaafitai. O le pese ua whaingoa ina o le tatalo, the prayer, le alangi ina le a kapela o a o mawhanitua mai le kolisi whawhaife au I malu. I lalo le taita inga le sunga le alipule vai tusi no fo inga ma le whanitua I amini. E te tala ina tātou polkalame I le neita e au. Não,
moni maua ke nese I le tala I le fuafuanga sa so ona lunumi le lalulangi ma ua ngau sa ufitia le moana I le pouliuli na fengao yo ya ifoi le nganga o le atua I le fongatai e ui lava I le so ona lunumi ngau ma ufitia le pouliuli aina loto lotoi ai loa le nganga o le atua e le to e fesilinia le ta o tonga le lei o le fuafuanga le amtanga ua sila atu le atua ua le lei aina tau lunga lava I le faia o le tangata I le whaatusa pa ia o le atua ma le wha moi ina ia I loa I le tangata o na ola vivii ma tāpuai I le atua ma ia I loa I le tangata o na whaafetai I le o loo le lei ai fai mai upu o le vi inga e valu o le tusi pese o pese ma vi inga e le lei o mea uma a le alii na ia fai o lo tumu ai le langi ma le lalulangi vi inga e valu o sa uni mai le anka pela a wao a le kolisi whaafai au I malua I lalo le taita inga le sunga I le alipule vai tusi no fo inga ma le fale tua I amili tala le le ya Yesu Keriso na wha mawina e mātai. Au lona mta upe se fulu mani tasi, foi upe lua se fulu mani wala. Ia o tau o mai a te au, o tau uma o e ti ngā ina, ma mawhatia I avenga. O a o foi e mālolo ai o tau. Ioe, e tele whawhita auli o le ola ma mawhatianga e a fia ai, na tātou fō launga whaare whātua tua. E mai se lawa I le neiva I tau, le feanga iai o le lanolangi atoa, ma le wha mai o le COVID se funu ma le iwa. E le ai lava se isi tātou te maluai, ua na o lo tātou o li o Yesu Keriso, le fō mai o fō mai. Ao se awa noa tā ua e momoli atua I fō I le wha malo ma le wha awhitai, le awhionga le minista langolango, le ofisa sili ma le matanga luenga o le soifua maloloi. I lo o tau sao tā ua, ua mawhai ai o na au ina atu la tātou pol kalame, I nā vivi ia. A wale mai mua whafafonga, anu tātou atu. Le pese se lau tolu sifulma le lima o le tusi pese o pese ma vi inga, o lau nei upu tasipe, I lo ma liu Yesu e. Ua tongi o lai lo se lea, ua toi tā pena mai ai le anka pela sunga ia wao, o le kolisi whawhai au I malua. Na tau te langi ina le pese, se lau tolu se fulu ma le lima. Usi mai lau whafonga ma lau mai mua. O lau nei uta sipe I lo umani uye
tuse lua Paulo ilona tali ifa le nganga o Timoteo ilona mta upefa a ole foi upe lua e fapia ya e tala ya tule upu ya e fa malosi yo naso e taunga le muai ma o naso e le taunga le muai ya e fa tonu watu ya wa yatu ya e apo yatu male onu sai uma a toa male a watu o le whamalo si au o Paulo mo Timoteo ina ia aua nei muta. Le ola au auna i le atua, a ia wha au pea le tala ina o le upu, ma le tala le lei a ki riso Yesu. O le whamalo si au foi lea o le ngaluenga wha misionario le kalesia o au, i samo nei ma atu nuu e mamau. A o sauno anga tu sa o le tanto walii, i ona so. I o tau o atu e whainu umalava maso. Ma papa tiso atu i le suafa o le tamā, le alo, ma le angang pa ia. Ta lai le tala moni, le tala ia Yesu. Ta lai ia lo na alofa, ta lai lo na file mu. Se lau walu suma lima le pese o le tusi pese o pese ma vi inga. Ale e whakasa, le alangina le akapela o au mawhane tua, ma le kolis whawhaife au manu. Usi lau whafonga ma lau silasila. Yeah.
whaia sa tātou māloronga pupu. O na toi taliu mai lea mo le whaawawina o le tātou polkalama. Nā vivi ia. Whātalofa maualofa atu. Ia i lantou whatoa maua mai la tātou polkalame I nā vivi ia. Le nei aso sāpa ia o le atua. Ai o le anto e whaaua watu a tātou pesenga ma vi inga o le atua. Mai ni kolisi whaafaifi au I mālua. Tātou te mawhau ai le mātango fia o le atua ma lona mālo e whaavagu. O le vi inga e fetus fruma le iwa. O lo whaamatala tala ai e le whantu pese le mālo e le lei, le mālo e ola ai, le mālo lava o Yesu, tātou pe pese ai. Le evangelia Ioane, ma tā upu se fulu ma le whā I lona foi upu e rua. E tele mea ino nofo ai le maota o louta mā, ana le ai. Wa o whai atu ia te outou, o te alu e sā uni se mea ino nofo ai outou. Le mālo le antua o lo tausini yo, iai le au whātua tua. Me ia saufa ngā e le ola e whaavagu. Fitus fulma le iwa le vi ingo le atua, o sa auni mai eile a kapela a wao me kolis whawhaife au I malu. I lalo le taita inga le sunga le lipule, wa I tusi no fua inga ma le whalitua. Le malo e le malo e olai, le malo lava o Yesu tato pepesea, ia wai I tato fesosonia. Ile le malo o Yesu le malo e olai, fina matau mawhai, ia mawai mo Yesu, ia wase amala iai, ia salamola to, ia wame ona whaile taui e tata, mole na mariu ia tu, waile malo whawawau. La 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 la. Ia toi a matane, mawhatu mawinai, le whengainga e lei ma le whaolama, ia tātou whanauna, pamalolo siai, ia tupu talau le malo e olai, fina matau mawhai, ia mawai mo Yesu, ia wase amala iai, ia salamola to, ia wame ona whaile taui e tata, mole na mariu ia tu, aile malo whawawau. Fina matau mawhai, ia mawai mo Yesu, ia wase amala iai, ia salamola to, ia wame ona whaile taui e tata, mole na mariu ia tu, aile malo whawawau, malo whawawau. O le
waloanga le profeta o Isaia I puapua ngā o le Mesia I le manta upu e 5 o lona foi upu e fitu na whaasaua ina o ia na tinga ina foi o ia ai le tautala mai o ia e pei o le tamai māmoe ngā taita ina e whasia pei o le māmoe foi I luma o e seleno na furufuru o ia foi ua le tautala mai lea e mori maule fai evangelia I le whaataunu wina o lea waloanga mana I ulava I le sa tauro matanga ma le whaalumalumaina tanu mia ni tunga mau aina toi soi fua manu malo mai le oti ma le tunga mau na ia fai masui o I tātou uma o oe maau o le tangata angasala ia o tātou la ngona ina pea le anganga o le whaafitai ona o lea whaolatanga o tātou mauai le awa noa I le malo le atua te a fai e moni ma tu mau le whaatua tua I ante ia o leo wasau ni mai le akapela la tau te usuina le pese o whaulu tala ina whapea o oe nā le tangata usi mai ala usila sila ma lau whafunga
le upo moni. E le mawhai o na lilo ma lanu le alofa o le atua mo I tātou. I le tele o ni a tātou upu ma tātou tatalo. Tau ia o se mea I longa ai no tātou a nganga fia whawhitai ai. O na olo na alofa ua tele na wā mo I tātou. A o le whesi. E whape wheo na o tātou tali I le alofa. O le tali ala tātou pol kalame. Ave lo wola ma o waso o totoe e vi ia ai le atua. La le fai salamu. Lau tuse salamu e iwa, foi upu mua mua, ma foi upu e mua. O te vivi atu ia te oe ma lo loto a toa. O te tau tau atu foi, o wavenga uma. O te fia fia ma o oli oli ia te oe. O te pese lava I lo suafa le sili sili ese. Se lau lima spun marfitu le pese, ma le tus pese, o pese ma vi inga. O ta pena mai ele anka pela mai korisi whawhaife au I marua.
se pese au alofa atu ai le sunga le faife auto ina ya ai le pata le uta ma le faletua ya nofoanga faapele faletua ya lauteli ai maise si fanau faapele ka le sia i Santa Puala ona o le motu si ai o le mafutanga ma le sunga le lia o fau umai malu ya ai le pata junior faatafa ai le pata le uta na foa ina mai ele atua wa ave ese ina ele atua ia faamanuina le suafa o le atua ina ua mae o na faia o le tangata mai le efuefu ma le ele ona manava lea e le atua i ona ponga isu o le manava ola ona avea ai lea o le tangata ma tangata ola o se fe au e momoli mai ai i ona tangata whaatuatua e toe fo'i lava le ola i le na pongai mai ai le ola ai tātou whātou whaatu i le tangata na ia whaia mai le efuefu ma le ele. O le antua foa ma le tupu le langi ma le lalulangi. Le tupu na liutino tangata e ala ia Yesu Keriso. Lea e pepese ai lau whātua tua ma tau tau. O oe le tupu moni Yesu we wana o oe. O lau pule tonu le pule e ola ai. Lua se lau ni maiva le pese o saunia le angapela ya walofa antuai lau por kalame mo ilanto uma o mafatia ma ufitia ile au pongsa ona le vala au pa ia le atua ie pele mamai mai fai o tuai la tanto por kalame o ni navi ia ni nei asusa toi maua se isi fa po ponga ile asusa rumana ia manu ia tele si on tanto watu nu o Samoa mai lato uma o mai moa mai le nei po kalame mai so se tafa o le nei lalang manuia le loto o tamaiti manuia fe au manga luenga fa pea foi fa nau ia o unga ma ia iai le anga le lei ma le lofo o le atua i lunga o Samoa ma le lalulangi a atoa ia tuma watu i le atua lona vi inga e whamawak amen O Yesu pumoni Yesu ena o e au le pule tonu le pule e ola le tupu oe o tupu ina fioma ia tango ina upu ina e pule ai o le malo e mamaru o le malo filemu o le malo so weary when trying